MeghalayaPost.news. Kinoilam kasunjuk kirang basnong Bhoi district heni kasingi kilalet bani kendu sundan yu deputy commissioner Bhoi u Dr. Abhishek Saini ban penpa ho ya kajing e kinori sneang halor kajing yap kha kajingri jongki kabalakta shikadei ya kayo kakon haba crunch kinong thok khobor hadian kate kajing e kendu uba bibi makdo chairman kasunjuk ulayathu bakani kajing e kendu kalong kabakarki namar kumbalong menta kinori sneang kilabun kam tangha kabantep iki sneang namar bajur kajing yap jongki sneang kabalakta shikadei ya kayo kakon uba makdo lopen paru Haus nam beladap nagalyang kasunjung keladap banpa ada kador khas sau deputy commissioner barim barsha katanat veterinary halor kani kajing e kinori sneang Henry hadu menta amsyam patle cucu uba makdo uburu ya kajing kali basyeja kajaka pengor bates ya kakot kakhya jong kisneang kibawan nabar kabadan ha umling bar kajing bomdon kani kajaka tes kaburu ya kajing ma ya kinori sneang jong kajela kumta kasunjuk kaburu ya kajing dawa badai banbu biang ya kajaka tes ya kisneang kibawan nabar kumbalabu mensyua ha umling kadu uba baby makdo lopen pa bahagate kajing ekran nakalyang deputy commissioner ulakular bo unmatha ikinong trei katanat veterinary bantuklar mardor ya kani kakam to matagasngi nagalyang ka sunjuk kirang basnong Bhoi district iwan mani kendu kriki yo deputy commissioner jong ka Bhoi district halor kani ka jingyap jong ini kisniang po Bhoi district ikum bakalong menta jan man kasngi ka jing isdai ya kilong yeng ibadok wisdom ki bunkam tang ha ka batep sniang ka jingyap kisniang Nila tho ya complain hadu menchwa so DC barem sa veterinary Henry hadu mentam dan respon ki jinge dei kene ki jingap kisnya pi ba hadu mentangin pen kenmau yang pi ba kumnong ya bam ya ki dos nyang haba man kasni ka jingap kisnya isdai bupli ki wi ki district ki badon sabar na ki district Bhoi ki jongi nanam ong chono kinne bam do kumno gen apa ki jinge tap snyang sa Bhoi ba man kasni te pet kumbagalong menta khangno don ki jaka test agam taga kot kakya kisnya undon agoi galiang government kala bench ba palat yang i kinong bab dos nyang kam tame kasi te ka jing kentu ki jongi yo deputy commissioner ka ban mengkong kalong ba de ban khang no ya kini kali kits nyang ki Wan Nabar namar la daw DC kat bo dang palat hi ya kini kali ki bon kits nyang na sabar ka bang mod ba ka jing pang kan wan kan ja si ja kis nyang jongi kinyap siap man na kasni kumtangi kentu ya ki bor jo ka anya do DC ba deban khang shisndon ya manta sipor ya gine ki kali ki buan kits nyang na sabar kabar lada ja ba ka district administration kamle ya ki jinge dei kane nagalyang jongi kirang basnong gimban se ban yar dala de ban punpai kala ya gine ki kali kits nyang kabar ka bangi dawa long ba de ban set up na mardor ya ka jaka ban test ya ka kot ka khya kumbak la don machwa kai umlik sei ka ja kane bat palai samna don su kata ka jiktas ya ka kot ka khya jong gine ki snyang ki bangi ba man ka sni kane ka long ka wei na ki jingma yangi ki nong bab do snyang namar ba bom don ka jaka test ka babyang ka bangmut ba ki snyang ki yo rong lat ka jingkli ne ka por balai sam labu su yang ne ki testing center aumling don ayu landat ya ka ba ki yo ya lat klem kino ki jing perking ya ki Mrad Wan Nabar de ki tang kini ki mat ki bang ya kendu di sin trasni ban yang scam ba un sim kya lo ki jing de ne ka problem sa sim kya jing de kane un sakhot ya ki veterinary ban penbet mardor yang ne ka MeghalayaPost.news.